teme otongonde owonyo ngama dibai abani kape ebolande ne bona tete bona ye na bembi alande jatile nodi di bangole bolo dibele nona tena tenya mbwasawa bangole bolo dina la lere mbwa njena yanga membulane tobo mbemina sangu ko babakeno o di bangole bolo bele na décentralisation o nyungume lanje bena commune na région de bina o dbok mene diande le kwalia jeben nam kidi buna ba wenge sod ma kwalia o wala bola suboso ina labo chano de wenge ndi makan nyana wenge ndi la tumseno na kwalia jebo mbie ukedi nyoba sopso miso manyu na matwe manyu na lombe so lo sontane so na lo sontane neni mabumanga mnotumba dibina tina kwa ni kwadi la kwa motubo na sonja sunya bila tete abel ilibelo beina so napunda mende kwa lanboa je mombie tout cela nyulu je mombie bisombe je mombie limelasu lobina bato babolonte lime ke babolone mamba mesaba nyani kande nyai ni biamu nyobo absomi soma na matema na lombi lo sontane dino ngeso so na pause na dikasi sonja so na pause bona tete bona ye ya sopunda ina la kasano sonjasu tetabel msango benawa msango mbepe nawa msango mwange nde ebepe mlemlem onyola mbwasu nya Cameroon nyese nde tubo mbwasa wa kanete sangba sunya sam René Douala Mangapel atano ale bisona bote ya campo na tena manfe nyimbo wanyena bisobe se jangame no kolongone obile na Grand Littoral nyana ibuki mungu mena gom na pongino ma sud ma littoral momene na sud-ouest mboa sawa nyawande botea département la océan poni littoral batwese babino kata natena au sud-ouest nimboa pomeneni numutu monu yeye mabambo ewo elati bisobese ya topobe botea campo natena manfe yeye me ewoye ni sanjaponi ni kabaponi ni kaese nyanga mendele bisona njeye na batu boba mongeno na kana ben batimbino po oboa littoral wa nanjita lande katumba nyangi nde walote jumba bwa lende tumba la tubu o Cameroon nyese nyana di chamane nde di bena obebe be di bese bane benonde batope French bane babe batope Ingrisi bane babe au sud bane babe au littoral momene bane babe au sud-ouest sobe se la topo yema bambu woye na mondele no bulane onyani te na te wenge nina ninka dija no nyaye ne padi o wala ne moboso na bole njese yena emombuye commune kaponda décentralisation le na sangwe kumba pudino bombambo le no topo wantatan bana basawa be sebuti akampo na tena manfe ba sengamo les sonde tumba la tubu au Cameroun matumba matini kajita mena maben eye mabambo wo elati tumba lese di chamane au région na tena ilalo ben tumba lena di chamanika au région ilalo nde bato bese batopo eye mabambo wo
babene iboleda dimbambe iwo ni kaende biso lambola aliena tona ponda na bebe ditiki tende bene mulatako masu mwena mabwena dibetumba dibende batubo otetena matumba mese mena Cameroon ebeno nyane kapende biwenji banyai na nyai ponda na bebe badie no bisona lani la tenge no jana mo nyana ya plana to ebende au sud to ebende littoral to ebende sud-ouest nje na ya pule bisona di dima di sosobe di mitele peso di bepeto batu ba mitele no ni nyongi nyende ni pomene etenge pe nyana bebe polo belalo océan littoral nyese na sud-ouest mopende be polo ba Cameroun be na batu bese ba pla no opo nde di kasa peso batu bese oisengi tobuya na au sud be wenji o océan e wenji ewo ndando epongobe ebe bana batanga bapudi panga bane to bane o littoral one oisengi tobunyana dipudi panga nun to nune tona batu ba monge nona ekwada suya plade kwala le pla panga babu moto onda ise ba kwada fresi da quand on veut tuer son chien on l'accuse de rage di wasi panga to moto di ben neka o eboleda so li weka bende bamba ba subo ko epende biso ba di epe biso kasango na di kaseben di jese babo lesel babo baboki nde ni ketine timba na di bo di dime na baba nonge be probaso yani kaso ebola su ya wenge ye mwenya kaneto kwano di maso botiamo tete di somna obo so be biala bina bitenge di biana di maso so lo di bangole bolo di kakip so ye di biamu kana ponda ne iwanika ja se kwali abi matobela lubina obendi ndina di sukuru bende wa botia obendi ndina ikwada myanga no yina batubanga no obia na tena we babina ba disabe myanga ba disabe di ba ibine ni etombino gomna ibodi wonjana batuba yete bakwali ekwadi di tobo kweso bina okasabe na njikanya boso ni mane ne njikayese na ote olango tepso so neni amama tomino no mama mala luso la soba mona di tombana ni ndiu na mbo wa ebi neni di sukuru tobo ye na ya di pitabali ye na bururu wo note ni na di maaje na bitinga bao so na ponda bana bati setemina skudu ke bane bo pe bebe wonja na babola na ebo kunanika umende ni kananje abe ekwada isukuda di pitabali ya tengena ekwale onyana yende ekwadi yena eben mbutan iba eben oten ekwada isukudu yena isi bupe mambenda mambua Cameroon nde ebene petin ekwada bulongi moto anongino orenti ai masawa no renti musamba mwamiodi na miba mina babene mimianga du na bobolongi bende sango mboke ni mboa babele nona mudisa bile mudisa bile Guillaume adino ukomasiwan nde abene manongo jita nongo duo abola babo mimianga du mi ben titre foncier 777 voué ni titre foncier nya wenge yende eduna titre foncier yena oten
ata alonga bolongi adie no bana bao baba bena beka basangwemo onya dinongo dinenongo pe diben malabu sango dinongo so diben kinge nando mau bena bande baben bobolongi kalabu dongo nani titre foncier uma bobolongi botemno bena bende bolongi baboja boiwe kabena bobe isukudu bata bawele morenti na nyango monyena nupoi nonge bobolongi orenti nde ailangwe sangwa mboa etele mongele mama ya plano bolati aben musongina amende bolane yesu kudu onyola bobolongi olongi sukudu kinge mie kasangwa mboa odi dibum na odi sangone no sokwa sambinyo nando mau ba jande mbenge bende mbenge nde niponda bebe mabese betombi no munja kinge mo ata udwala wa kabiana mutonde akwasa munja una wa dumse so na kliya nde muto adomse no na kliya na no nyango anonge bolongi urenti abote pe na sawa moba mimbuto mninga mbusa ponda nde kinge bana munjao nutimbi walembenge odonga memo bakusino kanete mabate mina no mawebe ne sonama sopsani ine pona batu babane ndenika eti bande be nun mutu nurenti bolongi ka mwano otombwane na aisa wape bolongi kanadi wanjele no otete na mubene wuma na munjao ni na monde mo ata abwa bolongi orenti na monde ata odwala wan kinge ataka jita na muna nyangwao nde na bane buna nyangwao bese unya ibeda disango lena moto ajaino nyepende muna sawa no pepe ole sobisoni nkana bebe kwadila akwala no bei mumba ben baba tobukate bisomo mene pe otete na su la numa nele mawendi mabobe na bobe mena ponda iwo uima sontani kayene kwadi kinge ataso atimba bwana minis asontane ibeda isukudu nyana awodi wasa na numuto nurenti yesukudu abuse so nurenti bobolongi abuse asumu isukuda wawuma mutope kumba na jasese na jonge na kana Cameroon eti binonde mundima rezo aben rezo iwenji eti mbinde be iwenja rezo na motute ale nune na kana wapla no le mbana oben rezo mbape na le swana oben rezo ye kwadi ete pomba o matoi o ma momene na mapapa ma omese décision lena ministre atano anongo novembre 2023 le 20 novembre 2023 di décision na bemo wan lena ya tenge na lebi omonyana bamba momonde nanga waninga ni chemise nya jaune wa la kwata mabunde saba isi play isi bebi ana lende kwa labulena bititi ana so bosona die tombi na tete biana di malampe kinge awumbenge akusana bikaisedi bibodi sende na numuto kana sete moking ende adomse na numuto
atitina alingane n'umutu utolambo kapiana nika ebe sobese manyaka ebe ndi kalambo lena di butame lambo di butame nunja kinge no kwadiye no bobolongi orenti awe sote ekwadi pe abode nunyango njaete anongonde bolongi ajate mimbujita ay masawe ano tomuto tebe muto nubomo bolongi tebe babene bolongi momene tilambo lena di tadi tengene langa mempe jembe dilati songoto nanika nyembe kinge ata ene ministre asomone pe umboa ministre na beka isi dibeseme no bupemo nde asomo umboa ministre olango ya ministre na bolongi bwa ubonongobe o pongise isukuru yena isanga membeti na mon ministre aloma commission d'enquête nde akusino bolangi wande bisonje ibole kwadi na ibupele kwadi pele ye dike bosona mbumtombi le 20 novembre mon ministre anongi no d'une décision les one et décision 464 bar J1 bar 14 bar D bar Minedub bar SG bar DAG du 20 novembre 2023 portant fermeture du groupe scolaire bilingue privé laïque d'Ipita dans la région du littoral. Le ministre de l'Éducation de base décide, article 1er, est fermé avec impossibilité de réouverture à compter de la date de signature de la présente décision. Le groupe scolaire bilingue privé laïque d'Ipita situé au quartier Balikoumasi, dans l'arrondissement de Douala-Premier, pour non-respect des conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière de création, d'ouverture des écoles privées. En l'occurrence, Namo Alanga Djeyenjo. L'ouverture de l'école au sein d'un local réservé à l'habitat. Le non-respect des superficies requises. La non-détention du titre foncier par la promotrice. L'exposition des élèves à l'insécurité. Ponda ministre Nongino din bembe domsedi namo bakwese sukudu. Bakwese sukudu madutama isukudu mana. C'était obina ni ponda la wamse bakwese sukudu monde bato ba lono ojene ministre mbumtombi o sosubemo na nikana mbumi sukumtamwa botea selena esukudu etelame na bana bayenge eboite ne batata sokwesemo monde ministre apongino leta di pepe atile no gouverneur dit la bende le 28 décembre 2023 Nkende Modi Mombousa Dina et le ministre à monsieur le gouverneur de la région du littoral. Objet: suspension à titre exceptionnel des effets de la décision de fermeture du groupe scolaire bilingue d'Ipita. Et son détilier gouverneur Olango Amona, dans le double but de préserver l'ordre social et de permettre aux élèves du groupe scolaire visé en objet de poursuivre paisiblement les enseignements au titre des 2e et 3e trimestres
de l'année scolaire 2023-2024, je vous saurai gré de surseoir à l'exécution de ma décision portée en référence et ordonnant la décision ordonnant la fermeture de celui-ci, c'est-à-dire le groupe scolaire, situé dans l'arrondissement de Douala-Premier, dont les locaux ont été scellés par le sous-préfet de CA. Le présent sursis cessera d'être valable dès la fin de l'année scolaire en cours. Et Ponda Tatan. Ponda so sula bolo suku. Ponda ne kabisku na abotia. Lombe peso teso. Jemo mbe gom na lom na ikwadi ba myangadu. Ikwa le mo soni nka. Dola ngwe peso ne ni wono ojene sangwa minisa. Biana la nongod bangole bolo la yeni biam. Okepem eti biso ojene na di sulambule sukudu kana batu boba be no mame miaba lende na ministre abuse list nya bebuya be sukudu samba na mwaba be sukudu na beba bena banga me pesa be dina la yen sukudu di tati na monike diele mbana na mwetopo ye kwadi otele jene ndene nya Cameroon dubena nika usabese nunyango nbe yesu kudu myenge asomo somba nya diffamation na la bepeso nde ponda neno jala be osoja nya diffamation akwana na diffame moya na langi kanene no walanga watata ni ponda nde isukudu buyaba radre scolaire botado baka betumba nde bato ba sawa ba mbia mbene yeboko mubusi no oje kana isukudu eitele kepem like bolande madi ma wok lendi na madi ma wok ntombi biana mercredi ma yapo monde gouverneur adom seno na isukudu ekwese nope la baise bato bese de na bataba ala tidise mina mabana babu nya isukudu na bale nongo monabu bale tidise bana babu mina obe suku be pepe be na be wonja c'est obe école clandestine nyana yene sukudu eitenge na ebe wabuma la lisubusu ombusa nika etabiso mwenyana dikwa sambo asawana batu bese beidimbea na sangwe kombo nya Cameroon bepadba mianga du kana betimbi nobe nyanye na moto ai masonta no peto lambo te mome gomna batu banongo mianga du mao baswa mo mianga du o combine na ebola matuke corruption bebe mabese sangwe kombatibi nongo bedomse dina secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie CED na délégation générale à la sûreté nationale igom na ibane ilati opongo enquête onyabe kwadi ba mianga du bese bena be webe ministre besobupe monyanika abaise conservateur foncier ba ponge titre foncier ya région yese na ibolemo titre foncier yese iwe pongo be bwa so omianga du magomna nde na mianga du mekombo nika ede domaine national uma bato ba nongo no mianga du tonende bwa so au littoral kwa au littoral pe bwa omungo na nkam nde na vuri wana nyanika CED na DGSN délégation générale à la sûreté nationale balombo bia na bato bese bena banongo no mianga du
ba mongele biana ba nongo mbabo bianga du kambadi nisi tenge ba somone ba tile somon ba yawane somon yena ya kasabe o yaonde au CED torso au sûreté nationale au police nyani kaso bato bese basawa to wende o Douala One o Sanaga Maritime o Nkap o Mungo to weni lokusino na bato ba jai bion yangadu ba pongise mapapa te mena loyi masonta no e padi etiki be kaise di e ma boso ya yombo ndewa kaye ya mbia mambolo obona piso wan yena moto apoino ajami angadu mapambolo nde mwapongise nya otito foncier otete na titre foncier nya pambolo ye kwadi ye na Cour suprême na tetata lende jenge mona ebusemba konyana mkaise di nya gom na juge administratif nya littoral a annulé ni titre foncier nina ni pongobe o mianga du mapambolo ke pambolo mo aminda pongise titre foncier depuis 77 moto apo ajate nde akusa ni titre foncier par immatriculation directe ni kaende na gomna de babo mo mianga inye kwadiso beso jitadika bamba bona dibo bamba bona mwamba ben titre foncier ombanya 13599 nya 93 hectares wa wuma yeselome no dokitala alusemdi jaiwa na tembusa 93 hectares bona mwande babeni nyanga du na mapapa c'était bene la mbambe bukate nde bato ba jaite nya eponyena lutina tolote semwende obina bona mwamba andisa ensamba momene nyanga du te ponda eponyena na yebupenyanika na dipe mbeta manyaka wa wuma nyena na somo no ye kwadi yende wa busambako ba condamné no babato bena badi pimba ba condamné babo e kwadi yabo nde na maete nde somo ne onyani commission nyana bato ba jai onyangadu na ibi babo ya plana babie babo nani kebe na somo so de kaise di tata na babato ba ilangwa jika mbadi ba jai no o mianga duma papa adie no biso donc so na yene de padi ba se le ya na somo binyo tila moto ale o déposer plainte au CED au cadre nya commission d'enquête nyena sangwe kombo apongino le déposé au CED binyo le na le déposé au sûreté nationale ni kaende délégation générale à la sûreté nationale o Yaoundé so pe dimende bata janana lamboti na bena bato ba lende Yaoundé ba keke na ba bena au région te bato ba déposer plainte au région te ana ombate bato ba bete nya be kwadi ba yagwa ba mulundu ya bende ba wande wo po o déposer plainte au Yaoundé donc ye kwadi ye nongo mo mwenya bato bese ba ben be kwadi ba ye ba tenga newa batile ni commission nyana ni commission nyina nyongwa mbiso lambolende lambondene sangwe kombo abaise no na dibolane le na longwa mbiso eyeka nyabe kwadi ba miangadu au littoral donc so na busa te na ekwadi biona ministre premier ministre lo kwadi no sanga so a Mumba edube na mnyenge mdene na monge pebiana abolende mbwa sunya sawa nyese lambondene o kasamba miamtanu ma mumodi mwena mwebote ninka modi mwadi bua bikasedi bena bitande bikasedi bamsango beta bibene protocole aleye le nonde ibeida sangwa mbua nyasu nyabiso bese osengane mba nyabe kwadi bena na kwala no bantelele onyanje emombo emiangado o littoral one na tomba na niponda nongele monyula bana babona njo
bena bakusini ndutundene nya ekwada dikolo na miwen mi pongobe na yekwadi ebo na bombwe neni bena no batuta misodi mabana babuna njonyala mbolena di talanga membe ndedi sanga mempe to bepe to bunya pe bisa modi kwadi pe be kwadi be pepe bwamba so nje emombwe ma député au littoral na sénateur yena ititi bana ba littoral ma député mati bana ba littoral ma po nonge bipolo pena bebu sénateur walote onga o Adamawa to no to est na one ndembo suwan mambo manya eponyena bakoko baibempe député o li ovuri wana nde bakoko bende tumba dindene lavuri basa bavuri baibempe député pongo baiben député bo bankon basi ben député balong baiben député bakaka baiben député bebe mabese onyana bebe polo babu ben bana ba Cameroun bena bana mbo mabu mala bene ma député mabu mena tomoto aisonga no babu na sénateur na tele so samba su bebe mabese dikwale ape nyanje emombo yebe kwadba miangadu tete na ponda nyena sangwe kombo eno sokongo ni enquête na timse mo masoma jita nyana na dube na ni enquête di bupete mo kabam mambo jita mamende jenene mena mende bisondu tundene ka ekwada bonadibon ya balato ya bonadibon be kwadi bese lombo mo o klima nyamsango nyaba na platim sele sangwa su premier ministre jitala masoma nyanika nde na timse pe mama soma tobo nyana na yakasamba se kasa mania masumo mikaende bisola mbudi ndene na dibene na chef de gouvernement etina bayamba to ba yangamo so di mayangamo nyana timonge biana biteseri ba mambenda mayenkombo bebi de chef de gouvernement bebi sangwe kombo bebi ya premier ministre chef de gouvernement bayamba to bese bede bato bena constitution e kwadi ekwadabu weno bene wenge na we ministre ma culture qui est le ma ministère ma bon matimba de information qui so ba matimba nane de premier ministre e matukwa dina ya dina la lende o constitution nyanika ende biso moto nyena na baise nona tebena e onyama musula ma politique mbape ne ma musula mpepe di ben sonta ne ledwo onya be di edibe kombo nde di ben na di teme mombusa di be mo moto mo ombusa nyana ponda na bebe ba di elena di ben tenya di konge lamuna nyena nyibena a di elebe kwadi be kombo biso di selebe mo betembo di suele pe mo obolao na bata so timse mo jitala masoma na fuete pena mbua nyese bana bese bambua sunya sawa bese babiena toila sangba mbua ditelame nyabe kwadi be mombo ebiso moto te ina wasana mane ya mawasi sisi ya mobebe mawane mobe kwadi mbena ba tombe o bebo ko ba suba nyana nyai bena
onda ewo sous-préfet na ba-préfet banongo no mioni batese bato bena basangame ntesa be kanete babino mboa bonaku bapongo mundite mwena mutiti babele no tata nambanya babwele chefirite nya 3e degré nyena ni bena ebe be bese so be mabena obopso bedula jesena babina ebola beka nika onya wenge so la solo o njemumbe ebola inibiam ina isimende be wabajita yana le tena ditele o kikama mabume saba keni ana wenge lande o su la njemumbe commune la seso nango sona pause na disuesone we biana de maso kwalia sun upata pemye senje na dibosa noka ebola inibiam sona jingle ibona tete buna iye bise meso na pundana utitino be o tongo de nyonga madibe bawa nyani kan be kwa be se kwa moso na pundana lobi na mboa sunya littoral nyende tongo nyonga madiba isanga be babso tete abel wenge so demande boso na njena sangwe kumba bake no nkidi kambe ni yende tout cela nyolo ni kende sport bisombe bololi dimbambela so lemela so la sona yona dibi jena be sango ko babake no komi nina lande bole bula so ya langue ya la bise la batu bese nje commune ibe noka ebolo yena sangwe kombo abake nomo nikanyese emombwa mpe bisona dibie ojombwa njika commune nya dangwe kaba njika me mabule ebola yena sangwe kombo abake nomo na babena batiti bole bebolo babu bena langa me no tukwa sanga me mbwa bongo otukwa me mabule ebisoto labo nyanika wenge jam tonge la tonge ndi na Equada jeunesse sport et loisirs mbemwe na sangwe kombo akwale di no au article 162 Aparna. Les compétences suivantes sont transférées aux communes. La promotion et l'animation des activités sportives et de jeunesse. L'appui aux associations sportives. Kane dibene no Léopard, dibene Orix, dibene Kaima, dibene Dynamo, dibene Union de Douala. Be kiba ball bena monde dibino mundwa na kwale aba bena batibi jene na ball nya wana moni ba solo te na mina dibino na kwande ban bena be ya pe biso mundi wan be botia be baidi Dynamo Union Léopard Kaima Orix bena babuse dina la Cameroun oboko obekombo banyai na nyai bebe keep ndena yana sport eti ball bukate sport nyepe volley ebe hand sport nyepe msana neji nde nyepe pemsana sunya nyolo nyani kande langame no sesa ikongela su mbasa ndine nyana ejombura na dibene pemsana myolo nde nyanga na ndebe weekend te bako bombe na baponge championnat nya pemsana myolo nya duwe weekend te dipongo nya su coupe nya pemsana myolo nyana pemsana myolo nyende biso odibambelaso nike medepe jongwane bana basu na babie ojo kane madiba loko nyana sola beba na ditabe dimokande bolo madiba oda do wana bade muka monya na nya dikata bunja na nyoy bawaye pasipona tebo na ubona sama wone batimba na nika langa memba na nika nyese etimbe
bato bese batina bo kabol kabol ti bino bene moni monde bato bese ba mo ba non de ball de sport eti ball bukate obe pe yine sport yina ititi ya miso nde yende ya bongo kabadamie na nika maloko loisir nyana sango kombo akwadi jeunesse sport et loisir. Donc appui aux associations sportives ya tenge na commune ya Douala ndena yine ya bene de Poloba Cameroun bese isuele association sportive na nika ebe na activité sportive ibate dolo ibe iwiye inyuma ebe omundimazu di ibe ne nyola belam kasol loisir kasol distraction obe teto labo abano o ma de nyo belam dibe na obe teto labo abano ma joba pepsa na miolo obe teto labo abano o ma opongo tennis de table ping pong nanika tennis momene ni na nindene ni sadi ya madiba pepe mabese gonna commune iwele monite ndi abudi be karabu na ba topi nonde wa boman club wa na be commune wa hera NCBD association sportive to po to ball to racket to filet to maillot to betambi to labo yende di na ba wala menda be kwa di ba développement nja développement sango ko ba para développement ni na nyende na lombe association sportive akwa di pena lombe commune lombe nya création et gestion des stades municipaux centre et parcours sportif kanedi be no parcours vita piscine commune ici ben piscine nya Douala commune nya Douala premier piscine na elongi no nyendewe ni nya Douala 2 piscine na elongi no nyendewe ni nya Douala 3 piscine elongi no nyendewe ni nya Douala 4 to nya Douala 5 piscine na buba longi no nyendewe piscine ye mundi 1 iba ato ilalo ponye sitesi gomnata na longa niponda kesik ediaso sik obene ni nyapo ni oklopo wana ofoye de mare obene peponda pon ofoye de mare ben pepo Douala 5 o ombusa yasa la yasa bon yi piscine yende piscine privée nyapo diodi bolondo di ben piscine na gonna epa na mi onde ma bene piscine ma bete piscine kenika egba apadi na commune ilonge piscine longa la piscine amange la plande nje bato ba me kwa sambisa watata na ela longa sonde mowe de mo mundi musanga mentika mu bene piscine musi bene de Poloba sport bato ba ponde pongo sport au trottoir nami anga du mena me bebe no kapa de presse na ogwa sopowa na OCPFO bato ba akmapo bebe bolane nyanga du mabanga gonna nya commune esume bato ba jajane nyana esumote ba bato ongodi odaido oba bona sama oba abedi wona na wone esuma bato o 2000 to 3000 mètres carrés elonga piscine elonga air de jeu air de sport kanete Douala 5 ba pongino sonawuma ba timbi sonawuma ba longino uma basket na sala maloko ajomba nebe sombe ba soya no owa wuma ala jomba nebe sombe ba soya no owa wuma o wawate buna msadi o kata obe panda ba communauté balongi so na wuma wa yende so na wuma sati nika di ajomba nika esenya lende nyongi
bato ba ben nona ba bene peut-être wala la beji là si le parmi on est alors que peut y la montée ba ya te kaina nyama bato ba depane ba ndimba nyena boba planole na nyembe di bien la gene la longa la soie la bia la pongo mise en valeur sangue Kombo isokwana yole no pongo nga mise en valeur ya yona bio bia na ya pla biso stade municipal bio bia na ya pla centre parcours sportif bato ba se bati da bena ba wade bona njowan to bali to bonaku o wala nyamila o parcours vita sangue Kombo elonge te parcours vita ke elonga beponso ke di ben parcours sportif sangue Kombo akwa na aire de jeu akwa na arène ya nyai na nyai mundi manga meso we mundi mtina mika kanete bwala liki no Igbe mwuma tuwa. Kanga bol yena ita kwa nkabayoro. Iboy. Kanga yopa. Mone gomna abole mo atinse mo komisaria de police. Ebe debiana aiwu sakusa wuma pepe alonga komisaria de police. Dinamo. Debata boka oyoro. Baibe mpe start. Maybe we yopa ba pongo no entraînement. Plateau uma bonaku bata kaima etano nyoka e boy milongi de polo bese milongi momao nisi tengen obe nisi longa be bubsane mbenda bena babulelemo na balonge bato de polo onyola maloko foyer gymnase nyana bebe mabese ndi babwe na moto a bembole épanouissement développement sportif intellectuel Sangue Kombo abaïsena commune yobenya recensement et la participation à l'équipement des associations sportives. Yo ongane kaima. Yo ongane na bele. Obonabedi babene équipe. Bonabedi dibe commune mutoba. Odwalawa. Upute jobaba commune teta nyanga membene yao ekipa ball. Yao ekipa volley. Yao ekipa basket. Yao ekipa premsan yamyolo nyamyedi. Yao ekipa premsan yamyolo. Na lende littoral one. Lende sawa. Di ben bolo. O di mbambelasu. Bonabe di bata banga membene bolo. Jebale. Bonendale. Daido. Bonako. Bonanjo. Basa. Bakoko. Nimelo mese. Gomna onga mbabo. Badue panya nimelo. Bakusena. Ngete. Bakuse di bongo. Babonga bele. Naketo subadi benya eponyena. Pena mela la compétition internationale. Ya pemsan. Ya miolo. Namane maloko manya nanya. Libe nena. Bol buka tende bato babonge no nanye sport. Kana moya wana no moni pele. Sangue Kombo ekwa na ba développer sport ya wana money. Akwa ndina création gestion des stades municipaux. Centre et parcours sportif piscine. Nganya wala money, ngeba wala money biolonga piscine na bato boko inga. So mo mebe na lesa wa di ipipe nyot. Obe mpeba na daido wa bena bena koma tiba. Bakata babusa bona saba. Sangue Kombo akwa na bon la participation à l'organisation de compétitions. Compétition. Il y a basket. Il y a hand. Il y a volley. Il y a pemsana medi. Pemsana miolo.
ya ping-pong oba tebedi Seigneur mi bema ya tennis njoko no so na ponda mi bema pondina banga nse bena di ben be longi san commune si bote bolo kandi di ko no botana le ibente gymnase le mende pongise tennis weni le ibente gymnase la pongise nde match ma volley to basket weni gymnase yena yewan yende yi ilonga be au lycée Jos ko bana ngindi ke ni beda eti la beto de eti sango ko batidimo ndabata gwele te bebe kwadi ni kapla kwa na c'était yi ya Jos to Liberman to de la salle mbe to au lycée polyvalent kana batoba Canada ba wuno ba polonge abiso bebe mawa so mo mene di longe basu gusa tere ya basket ya hand ya volley na pata ibene d'équipe bana babena batite sukudu nangi besukudu bago no bese bete bene betano bebene mo kwa copy daido so di yengi bebe sukudu bago na osite se kwa de sukudu so eta bebene kana basket kana volley kana hand bebe na bese be boy be sukudu be ben peto lambo Sango Kombabai c'est son commune Ibénika. Alors c'est la commune de création et exploitation de parcs de loisirs. Parcs de loisirs. Et quoi d'abord, la communauté urbaine canette Chimi alongi no bois Sainte Anastasie au Yaoundé. Et nous dans de la wanwe et maabuso. Et tanona obesekewa ba pla pongo boite na te wenge ni bois esenene nina ntonene mpende kele esi makoka wokwe na di longe mundi mwa sumwa duwala nyani kadisa gwe kombo abase nona di kongo la mundi di bebe muna littoral di mende kwa le abekwadi ba conseil régional di kongo la conseil régional la gare de bemuna ni région na alonge boa le titina solo benya pe na lo tiano le bulele batu bena ba jajande bakaki mundi bepe mundi le bende pole ba longa songo ya penya ni pulende batu bomo nya bane Dibembe pole balonga tobe suku bagona momene Dibembe pole balonga besukulu mbelo wenya besukulu education sango koma kwa na besukulu belonga commune ilonge besukulu commune ibe nyangadu onyanje onyada byagadu minongobe nese naba tobe na baibe mo Baibento na baibento momo me baja idete. Ndeba bese bato bese bongo. Na osumote babo ke we get balist. Ndeba ja inde babula mambenda ma Cameroon mese. Baba to banga mende bene na commune ibene Nginya Mlema obulele bato. Unongo miangadu olonge ya baba to bena babulele no besukudu nyana balongi te besukudu bana babule bapo yingeti na so boso tobo Akpale Dingola, organisation de manifestations socio-culturelles à des fins de loisirs conseil yamsiki la jamu di madwala wa buka mane mambu tata di ben mutamsiki to monya we obene bikumbu apolongo odwala kane dile no ba Claude François pata ba powan ba fela ba powan ba mbamina ba powan ba Soni Okuson ba powan la ja onyamo mundi moto to mo aimawa e bete na centre culturel français Libende, Sona, Sal, Nyanonge, Ngaibe Abatude.
Nyamundi mwese, Nyakamerun nyese. Commune, ipongise spectacle. Sala si maese mumepe yako ise. Commune, ipongise spectacle. Nyama ya pla animation culturelle di la bode sangwe kombo eno kwa la loisir. Bien pongise de polo to bembe la momeso. Walote o Abidjan tata. Abomande bi polo bena commune ilongi no. Batu ba nyunga ba poinyoja. Bada brab, ba longa brab, ba plate nyo, epi a momate, benonyo wane, so pe la jande gya gomna. Ben de rue de la joie. La benende, ya su identité, ya nde na mpingu ndeme, la bolena la caractériser, biso au Cameroun wane dwamba, so o douala. Nyanje di mese no, ye beda mambo kesa goko bo akpadi na le polo ba loisir le longa be longa la de polo ba loisir la bulele de bateau le ne de o wa se o wa longa be polo ba loisir o mo la bulele de bateau de o bulele de bateau de o longa be polo ba loisir ba bateau pe de ba bende ponyo nada na ponongongo kasango onyabe polo balwazi Kemu aise pe yadolo. kewuma yadolo nyana na bewa na masuma mbumete mente o douche municipal wane ni douche bato ba nyamse no tende ba ni mangano tende ba njano mese na masango na mbingo ya nyana ubayena ma délégué ma nongi non dutu olonga baba absondone be demande batu beno nyamse nani mbe obaso nje abeto ba wana ke mande ma fête ebe ni nyaba wusa ebe yi yasu lambu ya gandabu batu ba lenda nya yi park o 0.4e obona sama o douche municipal banongo maduta baba dine na dine bleba ba le na bato be ngonga be polo to tinale se mundi bato bikise mundi na TikTok na dima na mbindo na manyunga be polo bese na ba ebe buma to bo moto to mo aba no bongo o popongo nyunga ebolo ya plaso jita nyana sango kombo akwa atenika nya jeunesse sport et loisir akwa apenya culture et promotion de langue nationale La bolene natin. Mona article 163 les compétences suivantes sont transférées aux communes en matière de culture l'organisation au niveau local des journées culturelles ya bonanyo c'est na jani alabo ajode la organiser bon bande kwa na commune journée culturelle ya bonaku journée culturelle ya daito to journée culturelle ya douala premier journée culturelle ya douala 2 journée culturelle ya douala 3 journée culturelle ya bonabeti douala 4 journée culturelle ya Mamoka Douala 6. na Madiba Apemsan Amaloko Anje Nanje Musombo Lela Sue Namika Bebema commune Ibolemo Nemoto Abe Nome Domlambu Baba Mambu aussi organisé festival Topo Bouba Tomba Mese on nous vient de faire de la musique. Jacques Lan est pour faire de la musique au Bengue. Que vraiment le même pour son là. À sauter Jumba, maman, il fait de la musique. Bah, tu vas quoi, non, n'a pas pour c'est quoi. N'yanje commune itina na ibene programme. Nya spectacle, théâtre, ballet.
soutenir Besukudu, club, ya Besukudu, sur la baie, dans lycée, de Yoube, Banata présent, ya coopérative. Ma organiser des conseils, nous boiroti, et lycée de nouvelles. Que nous devons sadi. Ni ponda, que on a fait ça que, musiki, nous était, sacré pop squad. By Joss, by Lieberman, ya plana combien yombane, yi club, ya Besukudu, ba gamba bene belongi samba msiki, so la belle lycée Newbel, belle wange, Thérèse, nita biso proviseur, kemba me président ya coopérative, andi mbe biso belongi samba msiki, biso belongi samba Ekabibia. Nanda nde Ekabibia belongi san bena tana belane. Monde be timbi belongi san ba msiki ba lycée Newbel. Lycée société bene ba belongi san ba msiki. Nanika. Nika yese nyanga mentimba. Sangwe komba ba ise nika. Ende pala nika wa nam. Eno pala na création et gestion au niveau local d'orchestre, ensemble lyrique traditionnel, corps et ballet, troupe de théâtre. Orchestre, il y a de la première nyendewe. Orchestre, il y a de la deux nyendewe. Orchestre, il y a de la trois, de la quatre nyendewe. Orchestre, il y a de la quatre, pas de nyabu orchestre. Lena Tebembenge ponya trimestre ni orchestre ni apeluma etese belongi san beba bato ba busa ba masenga msiki mwasu mwa Cameroon nelong bato beno joba Totogyo na nane ba misengo ba Bene Elwood na neka ba bato boba Diben loisir Diben animation culturelle topo Diben bebela Dibe bupela bomi na bupela bito ba bupe bomi ba bupe bito ogeya ori de la joie ni kade mundima atibano ne sango kobo na le no botialanga nje akwasa no komiwa eba to wuma na di team sele mangeya pepere ba loisir apande na création et gestion au niveau local d'orchestre. Orchestre. Bibene fanfare. Nya douala lese bukate. Monye so. Nyanga men peti kabe. Denje meke fanfare. Nya benabedi. Nya basa. Oduala se. Nanane. Nadibene festival. Ya fanfare. Soirée concert. Ya fanfare. Nje meke nadibene. Bebia mubena belongi bena no bepo nana akwa wana ensemble lyrique traditionnel elonga boni elonga bito nanane yi spectacle yese ya pula monde ya bena dibene njela bele nona émulation culturelle sango ko bakwa nika ebola ne njeme nika nyanje komi nya douala sen e ma pongise no concert nya chankoral belongi bewa babele belongi bendene ba ya wode babele ye ya bomi ya Cameroon ya nane ya JBB na nika ebiamu bato ba probaja elongo ba wasa sponsor ya nyai babato babo so na lambo nika iwute douala 5 nika nya ala douala 2 nika nya ala douala premier nika nya ala douala 6 nika nya ala douala 4 njime ke nika no wala me mbe na nje bomo le mbe ba nje le mbe longa nje sabo kombo apaso na bebe ma biole do bola wa le no kwa na biole wala me na longa ladine to lo wala me mbe ma bebe kwa bio obo apenje ata no la culture Akpadina création et gestion de là-bas c'est pas bien observé na nika wengende
bunya busukan banje mu bien kidi na baba tipso mini tomaningana la ne bolo boso baboso so domla midina domla ndokona la ne boso Sangwe Kombo abai sena commune Yobe Yola, création et gestion des centres sociaux culturels et des bibliothèques de lecture publique. Pour la mairie ma beauté no en 96. Bibliothèque kita. Mairie ma bela premier matin ma bene bibliothèque. Et bon ndenyanje. Nja jomle nano di wele wana omoatebe di oji o tele na babole bibliothèque. Ni kokotala. Commune ya Douala se était bene bibliothèque. Mitande oso na tuya bolongi basik o makepe. Yena tomoto na iwe atina polanga wa. Ne se na bamboti akwate Jean Ledoux. Na tena man mwenge ebuki babo na balonge bibliothèque. De Douala l'une des villes universitaires. De Sokodoube. Bakala ba wande mbenge. Bande ba polonge bibliothèque au centre culturel français. Bibliothèque ebuki biso longa. Ebuki me moko kati. Olonga. Janda kati ya penya mbute. Na ebiamu. Baba kule ponge recherche. Nanje. Walote ofensi. Baba tubese ba yenga fensi. Ba mami yenga te. Ba nongode mawumse mabu. Ba me bibliothèque. O commune yese. Bibliothèque. Yende mbeke. Sangwe Kombo. Abaise. Nous Sangwe Kombo nye baise wana. Mopende samba bunya parti. Samba bunya parti nde ebaise binyona lolonge bibliothèque. Yome ebaise na longa sonde mowe. Yo bulele bato. Lo sumwe babo. Lo isawe apeto bato labo. Nyana mutebe titre foncier. Ainde occupant illégal. To lambo la pule na ba endamize modititi. Wa endamize de moto yete no nongo mo. Sango lao. Bolongi pe bolonga be omyanga di ebe no. Bende bolonga mpungu. Bangari wale bolo. Banga monde bula bele yete na wawuma. Ya plana ebulane. Onyula museng Kombo mabato bese. Ni mende jadi longo madokita. D'ici mende jadi longo centre de loisirs. D'ici mende jadi longo centre de fête. Ditika. Nyana bato ba kwa lena ba de ba ponge développement na ville de Douala. On a développé le chez vous. When terme de Douala on a développement. Mais pas dit ba développement ben Sangwe Kombo kwano. Besowe. Na de ponge. Na le petene na bambi na banongembe banongengaba. Na babe lopuma mairie. Ya plana ban ba malen posoko to suninga dinongi ponda dibi nja la posono nyana mbe baba keno babo musiwam ma plangi nyamle maninde ne nyama nyaka nyana Sangwe Kombo kwa na l'appui aux associations culturelles bamba se ambas be base asiko nanika il soutenir babo commune il soutenir babo ni kaleno topo wa tata bisa wa bange ne manya na nyame kwa na mo akwa so be padi be se abo so money Sangwe Kombo abo money na abo tasi yena kwam itande ya ala ya one atimse mona itimede tasi bio mo menelo kote tasanyu lobola mpemo kane biola plano obola bembe babena akano motomo asidima baise binyola le labola penya la tobotobo bio soutenir association culturelle bio Pongo orchestre bio longa bibliothèque bio Pongo salle de fête bio Pongo animation culturelle Sangwe Kombo mona en matière de promotion de langue nationale
la participation aux programmes régionaux de promotion de langue nationale. Méjène, sonné bolo ye bolane. Unya bambo badwala. Na me nod kongela mundi. Nanika. Ala nika doso. De mane me se mabiewa. Mete. Onde nya développement la langue locale. Au littoral, wa nan, au douala, wa langue locale. Yede, douala. Basa, bavuri. Bakoko. Bande de langue, yawan. Monde biolanga non au promouvoir, au développer. Organiser à quoi la participation au programme régional de promotion de langue. La participation à la mise en place et à l'entretien d'infrastructures et d'équipements. Les soukoudu, badjo kwa la bambo badjo ala banga membe. Les soukoudu badjo kwa la bambo babasa. Badjo ala banga membe. Les soukoudu bamo kwa no bakoko banga membe. Le pongise théâtre, ballet, na bobe na bese. La bole, olanga njese sande kombo apano. Le bese de na le bupe biso yimpenda le molanga. Limbe sangue kombo abake no na commune. Yanga me obola. Kalambula boso lejere na nike tibolani. Nika ema webolane. Kanyanye na nyabe na batu basontana mambome tukwa. Talambo tibolane. Nika nyaleso be bisona bela me. Niti lambo sadi. Oyi bente makata. Oyi pobeti. Yetu wa wasabe moni mongo mawa mene na mbongo mawa mene. Ala pongo afe iselebe la me. Nyana na obene. Ya plawana obene nyongi bula bembema. Obene nyongi pongo animation culturelle. Au créer des polo bas sport. Au créer des polo bas loisirs. Au pongla mundi. Au boule lembindo. Au tim selebo sangite. Au se mbindo. E jawo ba ese. Nyana wakwana na bulete ba na wende wao. Bawe. Sete mbindo de nyanga membe. Do sangi de banga membe. Onyora bo sangi. Suma mbindo. Suma jajane. Suma pungu. Suma magbajeni nda onde ya. Obate neni. Kota lycée de Nobel etibino. Yo obate njeye o lycée de Nobel. Yo obate neni yala gomna etibino. Na semi ni apata ndambu sana na ayabe. Kota lycée de Nobel nyende ndambu sa ninde. Nibuki bona ndambu sa bese naba. Nyamika. Dimande su kampala na. Tonjeye poye biso. Yende njoma sunya biso momene. Sonde la pose bato baso. Sangwe kubadie biso na biso momene di pose me maso. Biso momene. Dogwe de kwa diba mabuwa maso. Donc soni na luma mumendina na la de o Besi. Mudimasu mwilonga beteke eto suba. Di itaki seto moto. Okumakwa na Yaoundé, c'est Yaoundé je veux pas, Yaoundé si je veux, Yaoundé va dire que Yaoundé n'a rien dit. Yaoundé a dit de construire nos villes. Di longe myondi masu. Oibe ntengu di nyalonga, oye wasabeme. Ala bupebe kwa di bongo ba wamene. Ibulame yendutu. Yependutu jita. Dina alate poso. Kane dima no poso batu. Sonaponda. Sangwe combatim c'est imposo kumbusa ma bende 2026. De 2026 nyenopo. Batu ba mende teme biso boso. De na ba déjà mais. Idinde aba ese bana orchestre opongino nyewe. Animation culturelle opongino nyewe. Obonde club ya nyae na nyae maninga. O soutenir babo. Bibliothèque ologino yende weni. Aire de sport ologino yende weni.
aménagement territorial au pongine babato babene bipolo baja bande mianga du balonge yende gweni odo sede mundi nanje nani kadena bata no dipa kongela sundene nkekele ngemene bidonga meno ola kentini nataba isemonya babato ba dipe briki okota la kentini sangwa so mbasa na timse wa jitala masoba de na sesa wa bato bese ba le sojo ba no osangise no wa wuma osumo no babo bato bata no bonge na batina suma bato punya osumo babo uma ya longa de kota la kentini ancien port la kentini uma ya sanga toto anya ba nya longa beti na bonji yina badeno ya plano na bato bakome bate edibate na iwo ipumeye yende wo ndeba bato osumono ba la mbimba bu okota stade municipal wane o wala me ebola dipa la briki onge ya gonna suma pe bate o se ba jate ba ibe na ba jete de pari ba ba o se sa manger nike mumbawa nje mombe wa yende busangi sangi sepe kota stade municipal waruma baba to basu mete sangi sepe kota lycée de Nouvelle ni nyunga nyese ni sibena ebe waruma nyasu mete waruma nde biso yengi no sukudu jombola sultano di solo la pesa mena krikoto nyana la tibade ruma misanji abe di tinari bole bese di mene nongo di bangole bolo owo kinya ye o jombea na lope njes na bang itapo benyola ye mombiem kidi abata sonde busa na kwa sambat wes na lo idimbeana nyabi kwa banyo miangadu commission d'enquête ni binyo tiliani commission d'enquête somon yanyu biolo malamo o said o yawone Tosso au DGSN, ni kande délégation générale à la sûreté nationale, police ba, la le point là-bas, et c'est le point de, au déposer plainte, aux commissions d'enquête, ni na sangwe kombo apongino, ba kasabinyo, ba lomiendi, na bato ba wane somon, yabu, pio ene soma lawyer, mongo abio lo tila ne somo, yena bato beme no sontande biole no plapala. Nyana bakwa atena lobe mambukonda ise mutama ngende biana api de maloya ndeme wanyanika nyo ala jene maloya lo so batile bio somo lo wele ma papa manyumese ma héritage succession titre foncier nanje lo wele bebe mabese te bale na bionde lo bembi angadu ndebe baba to bapo jati tete onyato lambo sangwe ko babase na ebolobola na basonta mbebe mabese na ba babu epena wonja ibe na mbale na temela sim banonge buja diso bona tete bona iye nyomele na bon bawenge bota ginya nyana tande bangori sukala jemu mbem kidi abana bani mboa sawa njelo mingele noi punda nyinde na tumba ndelo konde yoy umwe lolati mianu lodimbi mitango esi yabe ni mboa ibo nyo umwe lolati mwimba loweke mianu esi yabe ni mboa ibo na bembi ala ndi ja kwese nodi ni bangola ni bolo lati na tinyambo sawa nyomene len bima bejita unyani mboa waya so wape wani na mwimba lala ni mboa so oboso musangu benamyo